turabashuhuje. Ubu YouTube yabyoroheje, ubwayo yifitemo AI ishobora kugukorera short video, utuvideo dutoya ukatwapolodinga bityo ukabona views nyinshi mu gihe gitoya. Naho rero tugiye gutangirira, ubwo twatangiriye kuri AI chat GPT, uragenda ukayisaba kugukorera prompt y'ikintu wifuza, akantu wifuza, ngira ngo ujye ubona nk'utuvideo tugufi, ahantu bamanukira mu mitaka, intama yambaye amarinete se, utuntu nk'utwo ngutwo. Ibyo ngibyo rero usaba izi AI ikakora prompt y'ako kantu, warangiza ukayishyira muri AI igeneratinga amavideo cyangwa ikora amavideo ikabigukorera. Ubu hano rero twebwe icyo twishakira, twagiye muri chat GPT, ndimo ndayibwira wenda urugero ni akantu nyine nshaka gukora kugira ngo mukarebereho namwe mujye mubikora. Ndimo ndayibwira ngo inkorere ukuntu abasirikare ba Amerika batabaye mugenzi wabo wahanutse mu ndege muri Iran. Izo ni inkuru ziba zitrendinga, nawe iyo ushaka akantu ka trendinga nyine gakuzana views nyinshi niko ushaka. Hanyuma ndayibwiye, irimo irankorera prompt, irabinkoreye, irabinzaniye hano. Hanyuma ndayifata nyikopiye, nimara kuyikopiya ngende njye muri browser yanjye ya YouTube, nyifungure. Ka connection kaba kagenda gake ariko mwihangane. Hanyuma hano irafungutse. Iyo ugeze hano rero urabona akamenyetso kari hagana hasi, akamenyetso ko guteranya. Reka nze nkakwereke akamenyetso ko guteranya gahari hano hasi, nze nkakwereke kugira ngo nutabona, utarimo kureba neza akabone. Hanyuma dukomeze kugira ngo dukorere amafaranga mu buryo bwimbitse. Ngaka akamenyetso hasi murakabona ko guteranya, ukagakandaho, ukagakirikaho kugira ngo nyine ukomeze. Iyo urangije kugakirikaho birarodinga, bikakuzanira screen imeze gutya. Screen ubwo imaze kumera gutya, reka nsubire inyuma gato nkwereke, nari ngiye utabibonye neza. Urabona mu nguni hejuru hari akantu k'akanyenyeri, nako reka nze nkakwereke kugira ngo utakabonye akabone neza. Akantu k'akanyenyeri kari hejuru niko ka AI nyine, ka kariya. Kugakirikaho, iyo umaze kugakirikaho bahita bakuzanira screen imeze gutya. Urabona hejuru handitse create video, make me movie, photo to video, image to video. Ni utuntu twinshi bakorera, ariko twe turikandira kuri aka nyine, aho gafureshi kakwereka create video. Hanyuma niturangiza tuhakirike bakuzanire screen imeze gutya. Aho ugiye hano urahapestinga ya prompt wakuye muri chat GPT, wibuke ko wayikopiye. Urayizana ushyira aho ngaho handitse describe your idea. Nurangiza aho niho nyine ugiye gupestinga ya prompt yawe. Aho niho nakubwiraga nyine, aho describe your idea, ni urazana ya prompt wakopiye, hanyuma wipestingemo. Dore ngiriya wayishyizemo, nurangiza ukanda ku gafureshi kari hirya, birarodinga bigere ku 100. Connection go move, we need to secure the package and extract now. Get up, let's move. Nkuko rero twabibabwiraga, kararodinga kakagera ku 100. Hanyuma iyo ufite connection yihuta, birihuta, niho havutsa ku kavideo wabonye nyine. Hanyuma wamara ukabona aka kavideo ukaka uploadinga. Murabizi ko abantu bose baba bashaka ibintu bitrendinga,
kandi tugufi dutera amatsiko buri umwe wese ukabonye akandaho. Hari n'ukuntu YouTube ifite uburyo bwo guporomotinga ama short videos, bagaporomotinga ushiduka akantu nk'ako ubwako kageze ku bihumbi nk'ijana mu minsi 2 cyangwa ingahe, bityo uburyo bwo kubona subscribers, views bukihuta, kuko mu gihe gito ushobora kubona bibyaye umusaruro kuruta, ariko cyane cyane nko ku batangizi. Ariko abenshi bakoresha n'aya ma short video nko ku mavideo maremare yabo, agakata agace nk'aka ngaka agaporomotinga video ye. Ibi birafasha cyane, ni ubundi buryo rero bwiza YouTube yazanye, nkaba nabakangurira gukomeza kubikoresha kuko byabageza kure mu gihe gito. Turabashimiye.